IGP Abbas Byakagaba nagira ngo nkabe byo kwerinda nabaza kongera amano mu kureba ngo haba hakaruru ko businge n'ihorere omubice kabyo no muihanga ubu NRM rwo tebekanisiza kutera karuru aho kugikwatera bendera. Ekikuru muno nti security inakuikaraho bwire bwona kandi ebigambo bya ebintu bya elections tulina kubikora mu businge tutatalibaniza abantu baitu ni motoka togeko ne pichipichi kulaba nti situation tujikwata bulungi na nchenjagalo gaba abantu bafevo na temutya buli muntu ademo gendo kulona omuntu gwakola ki wayagala teri muntu gwo bagenda kuziza kola ki kulonda bamwe mu besimbere binamasiko government tekari makurinda abantu bayo n'ebintu byabo government inabantu bakunziri tuma nenda tugire akarungi akitwariye ahabwo kuba rukunjiri twinemwe abantu bamani abesimbire ba generals so abantu binemu okutina ngo bundi ubururo burabasa kutagendaje ningashi hagire nko kwa abantu bamwe batinatinisibuga nikirebuka ngo ka police ejeriho hati teka mubasa nabwo tuntu twashabira ngo balete police special nibo bari kuzimanya tugwetaga ninga baleta mahe kunka barebe ngo akaruru kitu twagiro businge abantu bareka kutina omugandi abaturo mu rubuheje ne benabe bembeza besimbire okwe bembeza inshonga zo kushasha abaturo mu district age kitu darukubi ishomero rya hari nkaba niziraho mu rukombeka n'abahama batinkaga kandi amashomero gona go mu rubuheje wese ngatire hama batishinana o manifesto ya jeji abakombeka ringabahereza abo kubanye kujero kuninja urguto mazimanareba besko ni tugureba wareba bene yoni ndagarsa abantu bakayeza abantu bareje bamara kupaka rukanyu rukiza kureba ngo biye tambara mazima twarukwataho bakababiha bakabaraganisa yebu bitareba yebu barabaraganise yebu bitakarebaga kayonza hahindi amiza gabura fite stimu agokorwa wakahura bagomba kabusabira n'itano ziyo mucyangomu nizikora abantu bana bagira ngo bashiyone babona abantu buhereza bi inshonga shemeye kurwa twinera mizgo kunyi twine marwaro umukazi kwa kwatwenda yaza kukomu irwaro omwana bayafire namwe nato tudonti za kuzika omwana mukazi aroziri irwaro ryabura yaza rumunzu omwana yafu bakasaparinga bed zitu za majani kunuya wenu kuyihenga imibirabinesha tunegisha tukarebaga na 10 na 10 mwena gwa cinta kuhagira karisa nawaka nitokarebe birunje byakwenda kuturete gashoka dani basubiye na Juliet Charsim.